Projekti na Sarajevo Biznis forumu tokom dvodnevnog rada biće prezentirani investitorima koji su došli iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, Katara, Malezije, Turske, Indonezije, Jordana, Kuvajta, Omana i drugih zemalja. Evo kako razmišljaju neki od investitora. Iako su se na samom početku foruma investitori držali rezervirano, u pauzama su vrlo rado odgovarali na novinarska pitanja. Jesu li zaista spremni ulagati u našu zemlju? Inšallah. 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 Bosna i Hercegovina je, kažu, izazov jer ima neprocjenjivi potencijal. Spremni su izdvojiti veoma mnogo novca, ali najprije žele dobro razmisliti u što će ga usmjeriti. Investitori iz Saudijske Arabije su zainteresirani za ulaganje u poljoprivredu i izgradnju novih objekata. Imamo interes da gradimo objekte ovdje, ali moramo dobro razmisliti u koji sektor uložiti novac. Rano je još govoriti o brojkama u ovom trenutku. Istražujem sve mogućnosti koje BiH ima. Inače, Biznis forum pratile su brojne novinarske ekipe iz nekoliko zemalja. Novinar iz Libana prvi put je u Bosni i Hercegovini. Očekuje da će strani investitori prepoznati potencijal naše zemlje. Bosna i Hercegovina zaslužuje investicije. Mi smo došli iz Libana kako bi propratili sve aktivnosti na Biznis forumu. Ljudi koje sam upoznao ovdje su jako ljubazni i srdačni. Sudeći po zainteresiranosti i raspoloženju stranih investitora, nade za ulaganje u našu zemlju ipak ima.